وهي العهد الذي ذكرها الله تعالى في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا إلى العروة الوثقى. قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ወይ? ነገር አለኝ አልሐምዱሊላህ። ኢንሻአላህ የጀመርነው ሐዲስ شروط لا إله إلا الله الدرس السادس إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. أولا متن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أجل هذه الكلمة خلق الله الجن والإنس. ومن أجل هذه الكلمات خلق الله سبع السماوات والأرض. ومن أجل افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لأنها تنفي الشرك بالله عز وجل وتثبت العبادة له وحده سبحانه. فهي كلمة الإخلاص. الإخلاص التوحيد، والإخلاص العبادة، وتجنب الشرك بالله تعالى، وهي كلمة التقوى. كما قال جل وعلا في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أجل يالو الشيخ ومن أجل سبال هذه الكلمة الذي لا قال سبال لا إله إلا الله سبال خلق الله الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى جن مخنيس وملج فطر إلال. ومن أجل سبال لذي لنقر هذه الكلمة لذي لا إله إلا الله سبال خلق الله السماوات والأرض. الله سماينا مدرن فطر. ومن أجلها سبال افترق الناس سوج تلياجو إلى فريقين ودهلت بدن. فريق كفلوا في الجنة ودا جنة، فريق كفلوا في السعير ودا جهنم. بزج بلا إله إلا الله مالتنا. وكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله يمثل أقل هي كلمة الإخلاص طرت مترقالنات لأنها ساكو تنفي ودك تدرجالك لا إله إلا الله الشرك شركا بالله عز وجل كالله لا ليلان طاوت تعملكوتن ودك تدرجالك وتثبيت تصدقالك لا إله إلا الله العبادة عبادة له لله وحده وبتشنينت سبحانه وتعالى تقبوا جيتام. فهي سكو كلمة الإخلاص طرت متدرج قالنات. الإخلاص التوحيد، إخلاص توحيدا طرت أرجل الله سبحانه وتعالى توحيدا تطرالك. والإخلاص العبادة عبادة نم تطرالك لا إله إلا الله توحيدا نم عبادة نم تطرالك. وتجنبي تارك عليك وتجنبي الشرك كشرك تارك عليك بالله تعالى الله سبحانه وتعالى شرك دمو تارك عليك. وهي كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله كلمة نققنها التقوى. الله مفرات قالنات كما لك قال لك اندالو جل وعلا كفلاك قالوا أملاك الرحم اندالو في سورة الفتح قطر 26 ملايين دي إلى أملاك الله إذ جزيلا جعل الذين النزا إذ جعل الذين إلى النزا بعد الرجو جزيلا كفروا النزا الله يكادوت في قلوبهم بلبوتشاتشو لا الحمية يعني الحمية زيارة بتنينة حمية الجاهلية የጃሂልያን እንቢበትን ባደረጉ ጊዜ ይላል
እንደዛ ባደረጉ ጊዜ ያኔ እንደዛ አድርገው ቢሆን ይቀጣቸው ነበር ነው። እዚህ ጋር የቁርአን አያው ተቆርጧል። ፈአንዘለላሁ ጌታ አላህም አወረደ ይላል ሰኪነተ ይላል ሰኪነተሁ ሳኪናን እርጋታን አለ ረሱሊሂ በመልእክተኛው ላይና ወዐለል ሙእሚኒነ በአማኞችም ላይ ይላል። ወአልዘመሁም አስያዛቸው ይላል አስያዛቸው ከሊመተ ንግግርን ተቅዋ የአላህን የመፍራትን ቃልን አስያዛቸው ላኢላሃ ኢለላህ ማለት ነው። ወካኑ ሆኑ ሐቀ የተገባ ቢሃ በላኢላሃ ኢለላህ የተገባ ሆኑ ወአህልሃ ባለቤቷም ሆኑ። ወካነ አላሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው ቢኩሊ ሸይን በሁሉም ነገር ላይ ዓሊማ አዋቂ ነው። እዚህ ጋር ከሊመቱ ተቅዋ የሚለውን ቃል ሼኹ ሲያብራሩልን ሂየ ላኢላሃ ኢለላህ ከሊመቱ ተቅዋ የሚለው እኮ ሂየ እሷ እኮ ላኢላሃ ኢለላህ ናት ይላሉ። ላ መዕቡደ ቢሐቂን ኢለላህ አንድ አላህ በስተቀር የሚመለክ አምላክ የለም ኢለላህ አንድ አላህ ቢሆን እንጂ ማለት ነው። ከአላህ በስተቀር የሚመለክ አምላክ የለም። ወሂየ እሱ አልዑርወቱ ወሂየ እሷ አልዑርወቱ ገመድ ናት አልውስቃ የማትበጠስ ሲሆነች ማለት ነው። ቃለ ተዓላ አምላክ አላህም እንዲህ ይላል በሱረቱል በቀራ ቁጥር 256 ላይ እንዲህ ይላል ፈመን የክፉር ይላል በአላህ የሚክድ ሰው ይላል ፈመን የክፉር የሚክድ ሰው ቢጣጉት ከአላህ ውጭ በሚመለክ ጣዖታቶች የሚክድ ሰው ይላል ወዩእሚን ያመነ ይላል ቢላሂ በአላህ ያመነ ፈቀድ እስተምሰከ በእርግጥም ጨበጠ ይላል ቢልዑርወቲ ገመድ አልውስቃ የማትበጠስ የሆነች ገመድ ለንፊሷመ ለሃ ለሷም መበጠሽ የሌላትን ገመድ በእርግጥም ጨበጠ ከአላህ ውጭ በሚመለክ ነገሮች የካደ ይላል። ለንፊሷመ ለሃ ወላሁ አላህ እኮ ሰሚና ዓሊም አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። ሰሚዕ ስንል ፈውቀል አርሽ ማለት ነው ያያል። የአላህ መስማትና ማየት ግን ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይኡን ወሁወ ሰሚዑል በሲር። ወሂየ እሱ አልዓህዱ ቃል ኪዳን ነው ቃል ነው አለዚያ ዘከረህ አላሁ ተዓላ አምላክ አላህም የጠቀሰው አልዓህድ ሲል ፊ ቀውሊሂ በንግግሩ ላይ በሱረቱል መርየም ቁጥር 87 ላይ እንዲህ ሲል ይጠቅሰዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላ የምሊኩነ ይላል እነዛ እኮ ስልጣን የላቸውም አሸፋዓተ ሸፋዓን የማማለድ ሸፋዓ ነቢያቶች ያማልዳሉ፣ ሷሊሆች ያማልዳሉ፣ መልካም ሰው ያማልዳል እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ላኪን ግን እነዛ እንደዚሁ ዝም ብለው ተነስተው ሸፋዓ አይሆኑም ኢላ ቢሆን እንጂ ሸፋዓ የሚሆኑት መን ተኸዘ የያዘ ሰው ለሆነ ቢሆን እንጂ ኢላ ቢሆን እንጂ መን ተኸዘ ለያዘ ዐንደ ረሕማን ያዝ አላህ ዘንድ አህዳ ቃል ኪዳንን አህዳ ሲል ላኢላሃ ኢለላህንም ይጠቅሰዋል። እዚህ ጋር የላኢላሃ ኢለላህን ማዕና አውቆ የተገበረና ያለ ሰው ሲቀር ሸፋዓ ለማንኛውም ሰው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያማልዳሉ። ሁሉም ነቢያቶች ያማልዳሉ፣ ሳሊሆችም ያማልዳሉ። እዚህ ጋር እነዛ ሁሉ መልካም ልጅ ያማልዳል። ላኪን እዛ ጋር የሚያማልደው ህፃን ማለት ነው። ላኪን እዛ ጋር የሚያማልዱት ላ የምሊኩነ ሸፋዓተ ይላል። ሸፋዓን እኮ ማማለድ አይችሉም። ዝም ብለው በራሳቸው ተነስተው አያማልዱም ኢላ ቢሆን እንጂ እነዛ የሚያማልዱት መን ተኸዘ ለያዘ ሰው ቢሆን እንጂ ይላሉ። ዐንደ ረሕማኒ አዛኙ ጌታ ዘንድ አህዳ ቃል ኪዳን አይ ላኢላሃ ኢለላህን ያለ ሰው ለተውሂድ ሰው ቢሆን እንጂ ማለት ነው። ወፊህ ይላል አልሐሰና መልካም ነገርም ተብሎ አለት ያቺ ዘከረህ አላሁ ዐዘ ወጀል አምላክ አላህ ከፍ ያለው ጌታችንም እንዳለው ፊ ቀውሊሂ በንግግሩ ላይ በሱረቱል ነምል ላይ ቁጥር 89 ላይ እንዲህ ሲል ይናገራል። መንጃ ያደረገ ቢልሐሰነቲ በመልካም ነገር መንጃ የመጣ ቢልሐሰነቲ መልካምን ነገር ይዞ የመጣ እዚህ ጋር ላኢላሃ ኢለላህ ነው ቀስዱ ማዕ ተውሂድ ማዕኗን ከማወጋር ማለት ነው። ፈለሁ ለሱ እኮ አለለት ኸይሩን ምንዳ ሚንሃ ከሷ ከላኢላሃ ኢለላህ ወሁም እነሱ ደግሞ ሚን ፈዘዕን የውመኢዝን ይላል ሚን ፈዘዕን ከድለኝነት ናቸው። የውመኢዝን የዛለት አሚን ከሰላም ከሚወጡት ናቸው ይላል። የዛለት ሰላም ነጃህ ከሚወጡት ናቸው ይላል። ወሂየ እሱ ከሊመቱል ሐቅ ወሂየ እሷ ላኢላሃ ኢለላህ ከሊመቱል ሐቅም ተብላለች። አለቲ ያቺ ዘከረህ አላሁ ተዓላ አምላክ አላህ ከፍ ላቅ ያለውም እንዳለው ፊ ቀውሊሂ በንግግሩ ላይ ይላል በሱረቱ ዙኽሩፍ ቁጥር 86 ላይ እንዳለው ኢላ ኢላል አላህ ኢላ ቢሆን እንጂ መን ሸሂደ የመሰከረ ሰው ቢልሐቅ በእውነት ቢልሐቅ የሚለው ላኢላሃ ኢለላህ ማለት ወሁም እነሱ እኮ ይላል ያዕለሙን እያወቁ ማዕነዋን ተርጉሞ
ترجمان إياه وقل لا معبد بحق إلا الله والله أعلم نختم بهذه القول.